Die watermassa wat verlede week 'n helikopterreddingsoperasie by oorstroomde hotel hier genoodsaak het ook plastiek en ander rommel saamgesleer. 'n Omgewingsgroep Henop Survival is nou besig met opruimingswerk by die Centurion winkelsentrum. This specific cleanup is especially around what happened on Sunday night last week when we had the huge floods. So because there's been such a terrible mess, we felt the need to urgently do a cleanup. And so we've posted out all on social media. We've had a wonderful turnout. Johnson onderneem gereeld sulke veldtogte. So we do a cleanup every 2 weeks, mainly to clear the grid because it gets quite blocked up with all the pollution, the plastic, it covers it up and then the water can't flow properly. Focus on cleaning the grid first, bagging all the rubbish. The city brings public cleaning and they take away all our bags for us. We're working in conjunction with them. Inwoners sê dis hulle verantwoordelikheid om hulle gebied skoon te hou. Ek het maar geïnspireerd geraak deur die Facebook-groepe en die NGO's wat betrokke raak en ek dink, mense moet nie wag vir ander mense om te kom doen nie. Jy moet self inspring, hou op moun en doen wat jy kan met wat jy kan. Ek dink meer is 'n goeie plek om te begin. Ek dink ons het al baie werk gedoen vandag en Terren doen awesome werk. So almal moet asseblief na Henop Survival webwerf toe gaan en gaan kyk wat sy daar doen. Die vloede het regtig baie gemors van aflaatspoel en ek voel net dit is almal se plig om iets te doen om dit skoon te maak want as ons nie gaan niemand nie. Die volgende groot skoonmaak is vroeg in Januarie. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Centurion.